tini oke ata media rono mari mok man ba ye ring mi abono sa ye 각성하 지니 앙파용 자티니 채널 너 तिनी र चिनी एकजन छोरा लास्ट बॉर्डर नो मेयो सरकार बाइबो आसुक सुजुग सुबिदा रवो के डेवलपमेंट नि काम फो खेया तै साप्लाइ रफो क्रय ताओ इदानियो चलेनाय तै साप्लाइ र नाइले था DWS र फाइसामो लाइथाने बसर दें कामु फाइसा किन्तु चालु लें याको आवदि मारो कारेन्ट नफो फाइमो से बाल याको रवो आसु चिनी बो पंचेन के लास्ट बॉर्डर हिंमै मसे लामा रफा आसु सुबिदा रिया आरो या चिनी ब्रु जाति हाकसु तैसु ओ तंनाय रनो सियामा रुंयामां तंनाय रनो जों YBA चिनी जॉइन थ मदे चिनी हाबानो जों जेखेबो खेनाय हियरावपो जों प्राइमारि जों खता खालाय फिमाया तिनी बारखे खाकसांगु र पारानि ब्रौ जोंनो रिंसाफिया जों बायख्रंफिया जों नफो प्राइमारि YBA नि बो ए खारि फैदि हिया मम बो ए जों फाइसाया ब्राउनो खारि फाया बारि खाकसांमा तो ब्राउन पारानो जों बाय चिनी रिजम बायख्रं मम बो ए bo para kek ma para phike बो पारा के रंजुहा पारा हियाउ चिनी एकजन सोरान के लास्ट बॉर्डर आजां बो रंजुहा पारन के चिनी गामाइसरा पंचायत सेन्था आबदिन के आबनि आजां तासा साका थां साके गन्दा तुइसा बैसे बॉर्डर उंथा ना bukti block kho ya bo rangjoha para le बके OMPRD ब्लॉक OMP ब्लॉक गनो खो चिनी पंचायत अंडर आइ परनो पंचायत एकजन सोरा पंचायत ke ata jebo nrao unit ba nrao YBA ni group khamo koi ta ka hala ro chini ba ro Amarpur ba OMP region ni जों र इउनिट खामो प्राय चिनी हाबा बेट थाके काहाम खेनो काचालाय दङ चिनी एडभाइजार चिनी इउनिट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बडि र पालखे सावथायो चिनी रिजन न तुइ सामम बया बारिके खाकसांमा दङ चिनी ताव बो बायके प्राय 14टा प्राइमारि इंग दंहा इनके प्राय जां चिनी अमरपुरनि जांना तुइमानि जांनाले चिनी ब्रु जे जागा दङ आबले जे पारा दङले पाइ तुइ नंहा ते खङा खंनै पारासे दंसिउ जों इउनिट खामाया आरो याबो खङा खंनै मानबो जों ताबो मासिं र वातै सिजन पु पाइसानाय आबा आबो खाखा ओरिनाय जों ke ata nungbo je YBA khamo ba nunglek ma poto tungphi kheye je riang ro no sautha ye kam taung to nunglek man bo ye ma taung phi ma bo sisa आंके चाव चाया चिनी दफानि ब्रौ नुंनो तंग्रास्ति ये किन्तु आं रिंथाय मिसिथाय इम्फं या रिजननि केहा एडभाइजार हिये चंगेते फिजावो आं सेन्ट्रल बाइपो क्रंरिये तै फिमाय मम्बो ये आंनो नुंनो तंफिस्ति आजां सेन्ट्रल बाइपो जुगाजुके तै फिमबा हिये आंनो ताओ र तैसारंजा रिजन हिये ओ रनि प्रेसिडेंट ये तावा पतो प्रेसिडेंट नो तंतो ना रिजन नि nini mungke आइन मुंके काथाक राय रियां पाराके गमन जय पारा khaksa ha sikna inke jang tini rangjoha para ni mama bai para ni chaudhry se an bo ye bongbai koma thaya thai ni sale phinai mama tini yo ro nang thunglai mo breke mang ba ye thumi inke breke umbo ye ro wok thon nai nang phia bo je YBA ro phai ya bono sa nar gari sarmui tone rao no nang yakuna gem khru so mukru ne ke yakung so chini bro tmami klu to tmami siang to ye jing no bu jo phai ha ai ni bo si ga wale so ti ba so ka ayun tlan budlang no chudri mayo ayun tlak thoi mo ga 30 bo so ka er pore ke er apon bo si ga chudri mai ha ta ai speng to para bro ko di ma ko se ko ri mai ya ko ri ya ke ma tu za ha abomi chini jati
लाई फांदेखेर बक जमा थांनायसै वाइ बिए आयु लावनायसै दा खुराव आंनो नासु खुंजावो काबौ जावो इनके मामा वाइ बिआर बेलेक माक माहि एक चाय खुना फे हाबा गाहाम देख चाय फि ना हाया देख चाय फे आबर दै रावनो बस थाय थायनि सा नारगरि बोले काम लामानो से जावो हामिया लामाले थाया फो खना जायो आंले काम लामानो खनावो साबे हो पुआने मा बाय बागान खेती हा जावो अकेले दाखुन दाखुन पे चले वो ताकि दाखुन दाखुन पे चले या बाय बागान खेती हिया जावो के जे खेमेने ले खेसा जाहा जुंफो त्रे बर्षा बसिनि के जुंनो सिसा पाइनो ले राव थांनिसै आबास खेफ्रु हा इनके मामा जे बनावनि आं फाइसामो लामा राव बरले हामयामा बिंथिले खिथाय लामा सिदासे बाय पिस खें तो नां थियो जुंले रो नां थिले रो पारा वो पारा फो खोंनि खोंथाम खियन वो आरो एबो लामा न मामी माया जुंले ब्रेक माया नि बो सिसा सा नारगरि बो सरकार बरखार अब हुबा उक्ति खेबले ताउ त गले फाइसि त्रेरो फाइसि माला फागना थाय जादम गले थांसि त्रेरो थांसि होग्रा मा बियाक ते मा बिया हो सिंगाय बो बुंखे तो खेबले अब रां बा चा पाइ दे आ फसि या ताले सो फाइना लंखा सो फाइया ता फाम न चिनदिले काम चाले जे हो पाइ जा तो रोबल सारा वहा लामा कुइमा ले असम्भव संथा चिनदिले के मामा रो जारा रो नांनि एलाकारावले नेतारावले क्रुइदे नेताले दङो कयजन आरो का नेतारावले बोले बां खादो अब्राव बीजेपी दलहा के मोथानी दलहा के दानी दलहा के तो उतना ब्रिकी बांग लेखा बेगी बा सो लेखा समाय या